خدایا تمام آن گمشدگانی که خانواده هاشان در انتظار هستند جستجوی دارند پیداشان بگردان. السلام علیکم عزیزان دلی که وقتی خود را دریغ نمی دارید و با ما هستید، تماشا دارید. با شما سلامتی خواهان هستیم. وقتی کس رو گم میکنیم بسیار دشوار است، این درد رو بیان کرده نمیتوانیم. چهارم برنامه جستجو است. چهارم است، بله. در یکم و دوم و سوم با ما چندها نوشته بودند که ما پیدا کردیم، خرسند هستم. اما ما من بعد خواهش کردیم که نوار کنید، ویدیو کنید، روان کنید تا که ما گذاریم دیگرها هم ببینن. خیلی وعده کردن روزهای نزدیک هر کسی که پیدا شد نوار میگیرن بر ما روان خواهند کرد. رفت شما در برنامه یکم پیدا نکردید وقتی کسی رو جستجو میکنید، در دومش پیدا نکردید، سومش این چهارم است. یعنی که این برنامه قسم است که سری یک ماه دو یا یک برنامه میبراید. یک گم شده رو هم اگر پیدا کنیم یک دولتی بزرگ است برای ما. بیاید وقت رو کشال نمیدیم، میگذاریم با قرائتی نامه ها. در این طول 2 هفته و 3 هفته چند نامه که اومد من قرائت خواهم کرد. پس یک لحظه توجه، رفتیم. دقت. نفری که دویم در تماس بود روزش 5 تا 6 بار زنگ میزد، یک و یک باره گم شد. همه اویل سرجم در فکر که کجا رفته باشند. شریپов عبدالحکیم، تولد 27 марти соли 1961، ساکن شهر دوشنبه، اویله‌دار، صاحب 6 فرزند. قریب 1 سال می شود که به مسکو کار رفتند. آخران زنگشان 12 марти 2019 است. روزانه به تاجیکستان زنگ زده گفتند که با یک آدم باید وا بخورند با مقصد عبور سرحد. بعد همین زنگ تلفن ها خاموش، یگان خبری نیست. در متروی تیوپلستان کار میکردند و زندگی میکردند. نفرانی که یگان معلومات دارند خواهش میکنیم با این رقم ها تماس بگیرند. قربان علیف عثمان علی، تولدش 1987، از سال 2010 برای کار به شهر مسکو رفته است. دیگر از او خبری نیست. اویله‌دار، صاحب 1 فرزند. نفرانی که میشناسند یا یگان معلومات دارند خواهشمندیم با این رقم ها تماس بگیرند. نامه نوبتی از شهر سربند. ما اینام سالیف را میجوییم. سال تولدش 1983، 22 سپتامبر. او سال 2003 به روسیه رفت، تا حال نآمده است. از همون رفتهش 4 بار به ما زنگ زده است. حتی نمیدونیم در کجا است. یک بار زنگ زده گفت که زن و کودک دارم. برادر خردیش به روسیه رفتن، در برنامهش دیمینه دادن، وی را یافتن، 1 ماه یک جا شدن. زنش برادرش را از خانه سر کرده است و حاضر باشد از زنش جدا شده است. او پدر و مادر پیر دارد. از برادران خواهش میکنیم که کسی میشناسد با این رقم ها تماس بگیرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند در 2 عالم مکافات بهترین نصیبت کند برادر. نفر گم شده است ستاروف دوستمراد جبارویچ، تولد 10 اپریل سال 1987، شهروند جمهوری تاجیکستان، شهر ایسور، جماعت میرزا ترسونزاده. مدت 6-7 سال می شود از آن گپ و خبر نیست. آخرین بار در روسیه دیدند در شهر کلین و دیگر خبری نیست. دادر و خواهر از خانه بر آمدند و دیگر به خانه بر نگشتند. خواهرش قمری خان تولدش 13 марти 1998 و عمرجان 16 دکبر 1997. رقم ها در پایان. السلام علیکم. من پدرم را می جویم. 6 ایونی 1998 به فدراسیای روسیه رفته، تا حال یگان خبری نیست. одинаев ҷумабой азизбекович, таваллуд 22 январи 1960. мо 4 фарзандем дар оила.
ҳамаи мо хонаву дар фарзанд дорем. фақат меҳри падар ба мо намерасад. бо умеди калон ба шумо навистем ки ягон маълумот ёфт шавад. падарам дар шаҳри Сургут буданд. бисёр одамо дар ҳамон шаҳр диданд. ман ба худо раҳматии бибиям ваъда дода будам ки меёбам. падарам яккаву ягона писар буданд дар оила. бибиям дар ғаму ғуссаи фарзанд аз олам гузаштанд. ман худам айни ҳол дар Федератсияи Русия ҳастам. истиқоматкунандаи ноҳияи Масчо, майдончаи Камсамол. 21 сол мешавад мо падарамро меҷӯем. рақамҳо дар поён. ҳамин мардро касе мешиносад? 2 бор ба дукони ман омад. фақат медонад аз Тоҷикистон аст, аммо дигар чизе дар ёдаш нест. шояд хотирашро фаромӯш карда бошад. мегӯем биё ба ту билет мегирем, ба Тоҷикистон мефиристонем? мегӯяд на. чанд сол мешавад ки дар ҳамин ҷо аст, ягон ҳуҷҷат документ надорад. рафту касе мешиносад? хабар бидиҳед то ки ба Тоҷикистон равонаш кунем. ассалому алайкум бародари азиз. мо аз ноҳияи Файзобод. як бародари амакамон соли 2005 ба шаҳри Москва рафта, аммо дигар бар нагаштааст. илтимос бародар, кӯмак кунед. Фаррух Шарипов, соли таваллудаш 1984. рақамҳо дар поён. салом алайкум фахри миллати тоҷик. мо бисёр шодем ки ин хел марди бо қудрату бо фаҳм дорем. ташаккур. инҷо бисёр таъриф кардан. рӯси лоиқи ин гуна таърифҳо нестем. барҳол ташаккур. ман Қурбонов Олимхон, бародарам Қурбонов Бурихонро меҷӯям. аз соли 2009 ин ҷониб ҷустуҷӯ дорем. охирон бор ӯро дар шаҳри Москва дар як посёлка диданд, кору фаъолият мекард. аз ҳамон замон дигар хабаре нест. ҷойзистамон ноҳияи Данғара, деҳаи Каромат. касе дар бораи ин бародар маълумоте дорад? инҷо мукофот ҳам ҳаст, яъне ки ҳар касе ки як маълумоте бидиҳад соҳиби тӯҳфа мешавад. аз ғамҳои бародарам падарам аз дунё гузашт. модарам бо чашми чор роҳи ӯро мепояд. рақамҳо дар поён. пешакӣ раҳмат. салом акай диловар. мо додарамро меҷӯем. Сафаров Муҳсидин. моҳи марти соли 2015 аз хона баромад. ба Русия шаҳри Красноярск. то ҳол аз ӯ хабаре нест. агар касе ягон маълумот медонад, хоҳишмандем ба ин рақамҳо тамос бигирад. дирӯз аз Тоҷикистон омадем. як бародар ба дасти мо як шаҳодатнома равон кард. мо омадем, вай одамро наёфтем. яъне як шаҳодатнома равон карданд, гуфтанд ки аз он ҷо мегиранд, аммо аз ин ҷо касе нагирифт. рақамҳо дар поён ҳастанд. рафту касе мешиносад, хабар бидиҳанд. боз як кори хайр аст. умеди Тоҳир, таваллудаш 1 январи 1984. шаҳри Панҷакент, деҳаи Панҷруд, Рудакӣ. соли 2006 ба шаҳри Москва омад. дар бозори Лужники кор мекард. соли 2007 ба кор баромаду дигар барнагашт. то ҳол мо дар ҷустуҷӯи ӯ ҳастем. агар касе ягон маълумот дорад ё мешиносад, хоҳишмандем рақамҳо тамос бигирад. ассалому алайкум. ман падарамро меҷӯям. Ҳалимов Саломуддин Асоевич. таваллуд 23 феврали 1946. 15 декабри 1992 дар шаҳри Душанбе, дар назди театри Ҷавонӣ, кӯчаи Неъмат Қарабоев ба магазин рафт. дигар ба хона барнагашт. рӯзи 28 декабр дар болои Камаз, дар совхози Киров Қурғонтепа як шинос дидааст. дар болои Камаз. илтимос кӯмак кунед, мо 9 фарзанд то ҳол дар интизори падарам ҳастем. шабу рӯз рақамҳои мо гирён ҳастанд. суроғаи мо ноҳияи Вахш, колхози 20-солагии Истиқлол. бале, инҳо буданд чанд номае ки мо қироат кардем. акнун барнома аз он нест аст ки мо тамошо кунем ва ваҳ гӯем ин гум шудааст, ваҳ ин чизи дигар не. мо бояд якҷоя кӯмак бикунем. рафту дар ҳамон шаҳр ҳастед, ҷустуҷӯ кунед. рафту дар ҳамон маҳалла ҳастед ё ҳар нафареро ки мо меҷӯем. ба ин хотир то метавонед кӯмак бикунед. лоақал ҳеҷ нашудагӣ
ҳамин барномаро маҳз ҷустуҷӯро дигар барномаҳоро дар назар надорем. маҳз ҳамин барномаи ҷустуҷӯро дар дигар вайҳотон гузоред, то ки дигарҳо бубинанд ё ки касе гумшудае дорад. марҳамат, рақамҳое ки мо инҷо гузоштем метавонед бинависед. шарт чунин аст, бисёриҳо то ҳол мепурсанд чӣ кор кунему, ин кунему, он. рақамҳое ки мебинед дар ин рақамҳо вайбер аст. вайбери мо дар компютер пайваст аст. 4 расм, каме маълумот дар бораш, кай гум шуд, чӣ гуна гум шуд, дар куҷо буд ва рақамҳои телефон. фаромӯш накунед, бештар равон мекунанд, дигар рақами телефон надорад ки ҳайрон ҳастем ки рақами киро гузорем, касе ки пайдо кард куҷо занг занад. ба ин хотир мо рақамҳои худи шуморо мегузорем. худро эҳтиёт кунед, шуморо дӯст медорам. салому алайкум. то барномаи дигар.